尽管正值开斋节期间，民众依然热情参与由苏南百家姓协会举办的献税活动。南苏门答腊省省长Hermanderu亲自视察Jayam Ballroom举行的献税活动。该活动由南苏门答腊各华人社团联合举办。对于华人社团举办的这次活动，省长Hermanderu表示高度赞赏，并肯定他们对南苏门答腊学业需求所展现出的关怀与贡献。基于这种社会关怀精神，Hermanderu也鼓励苏南百家姓协会与当地华人社团今后能够提前规划联合献税活动，并广泛发布信息，特别是通知曾经参与并做出贡献的献税者。Tapi saya ingatkan tadi, kenapa ini selalu ramai? Ramai ini pendonor percaya, karena tertanam bahwa jika ini diselenggarakan dengan baik, proses transfusi, proses pengambilan darah, distribusi itu transparan, ini tentu akan mengangkat citra PMI yang tentu juga berdampak terhadap kepercayaan para pendonor untuk lebih aktif mendonorkan darahnya. Sebab setetes darah adalah nyawa bagi manusia. 与此同时，苏南百家姓协会主席Joni Kusuma表示，尽管当前正值斋月，但从早上开始，民众就已非常踊跃地参与献血，因此本次献税活动比平时更早顺利完成。Luar biasa antusiasnya. Pagi-pagi jam 6 udah ramai di depan. Jadi setengah hari udah kelar semua itu. Biasa-biasa kan biasa jam 1 jam 2 baru kelar. Lebih cepat karena puasa, jadi yang datang udah kepagian, ya udah kita langsung mulai. Jadi selesainya lebih cepat. Ya alhamdulillah sudah beres setengah hari kan. 在这次由南苏门答腊各华人社团共同举办的献税活动中，共收集到来自当地捐献者的500多袋血液。Eki Saputra PAL TV